Assalamu alaikum, Nayman Info kanalının көрөрмандары. Сербияда өткөн кыз келиндер арасындагы дүйнөлүк эркин күрөш боюнча чемпионатта алтын медальды багындырган Нурзат Нуртаева катнашыбызды биринчи көндүк менен куттуктап келген видеого назар салабыз. Башын куттуктап кече салбадым беле жол. Бүгүн мына машинаңдын рулу майлы сүттүү болуп, жолтой машина болсун. Bundan da çok mıhtı başka bir çıkıyorsa burada kalsın. Olsun машинаң. Kızlarga ушундай bir мотивация болсун. Бизери машиналарга килем жапчым, килемим жок менин азыр. Onu жаап коеюн машинаңа. Бата, ажагы сенин болот. Geldik mi arkadaşına kayacağım? Ne olacak ne kayacağım? Başına yapalım. Artık olsun. İyi, anı özümden sallayayım zaten tabii. Ana da özümden de. Akçal tayvası. Time. Birinci bir şey yapmaz oldu. Ay göründü.